Senefroni na wene ye krogo Straight Talk TV kinane dununi belewe fozi. Anika frana mechipa gupanga ga akumba. Gupamia miade katach hana mengo gupanga ga akumba. Ngawa akuma mborogo jimbi do anirogoyle nejini apana musa akumba achigoye. Antinanga hamatano na kana rakanga ga akuma koroyo mwa akuma raka koroyo na wa gini so gani akuma bi ha koroyo ngazande na gini ogo ya bi nga hano na gini apona misrogoro ko yoyo ogo apana musa akumba no taban an meni hona ba hadunu ko ngame koroyo akuma duna hume beyo na hume chio na ya akuma dunga ina ya dunga ri koroyo hanoro gimbi dulele hali ngali koro anakaji anga hamashi na mangano agwa pana mangano ngame gani akuma neye anaye ne kuro gimbi dulele wora neye kuro gimbi dulele nga gani akuma nga azande agwa pana mbuso yo nga ugupanga gonga ga hume ina filo kanyame ya maja hume beyuk sayo dunko hume chio boliwete I boliwe na rani li nga gunga ga kumbate akuma nara karo gimbi ne tabani gimbi dulele nga goshino duko no gumya da kapaka ha froni no nga gunde de gupanga me kamu monji dewere mu mandu kusigini yo kamu monji gudewere mu mandu kusigini yo mikini yaka ka fresh pa ha gupamya fresh ni pa hanga me gupanga ga sovra tabani shani do adu poro yo mi meno ho wena nga poro ya dunga me boronando ko yo kita journey wala ki manyuwao ni kita pata abur kita kutazatu na gukurani de kibali kizubo poro shikini da cha ko boro no de ozubonga poro te shikini da ngo opposite kumbo no zubo poro gini ando hedu kumbo zubo chini poro chipo kupanga me shine ye berani ngame ani mambu gani shino kusai wambani gani shino kusai yo gani shino ngame ana funga ili sobole we ngogu ana fa ekoro nga ogurani nga ade dunno fugani akumbo bole wete ni gundwe nga ne bigu pangame ya dongo bomu bole kulirani te boro ya ana zungo jespo pangame ini do bomu kulirani kamara bagbana kachuliro kumane ka doha kamara adunga ya kumana kulo yusaki fu masarif kini bali kini ndomo kuni bali sham kini jego urgufa kini ishe garo nduge kusugu kan kan biani ha ke kapasaha shikini dana ulengo opposite ngame ka kumbadu hoka kumbadu nga hoya mona tumogo bombo tumo mona mbega bombambe kumba hote mukana ndukusugo kina mbe gani e wala ayo bu hemada kali hale mukamya ambe kiri hali gamana kina beronga mongade ayo go pamada kamanga hamana manga na mana mona maga gasunge wala mama gasunge tele samana kina be so shikini da ulenga me banga de kini bali kini kasono guliko sana ikini je bangale kuchigu kurwa kanda na do poro yo wa kumba na mungo yo poro yo ikini rubare kini je kuchagwa nanga hedoro gimbi nga mona tada daro ko gimbi ne nga moni dakina aname agwa boro yembo yo kanano yembo nga social worker ikima jaro kima nunamo ikima jaba gbomboro warga kima mangba bero na namba na ba hakame kamiyomba zero biata mukaja mukajbe giore kamiyombo kakungo liro yo muyombo gire giore kida ambaran kida kakubeturo mukuyombo gire aden kida kakubeturo mukuyombo gire anike kitumbalo ndo mwino hana kakungo liro yo anike non bramo mine gide froni kakungo kana liro yo kana bro panika mangara anike kijiko ndambo ko yimbi dunno nane ko chene te anike ka jeji pare che anike ya ure no guliko guru no chenga me gubanga kene ka kora ure ngame anamanga panga bonyirana mako chigane kalche na gani ilisonga gazande ko do akabirane ni giri sore kitaka kusaye che mukune kebigu pa ure ngame deri songo kumbo bereweta aninga de mi kanado boyo deri songo anali songa kumbarani berewete bu anga gani kalche anga gani nga gazande shima go kusaye wirani kini kebiash kini katunando nga from generation to generation gubimana aniko luzugu ilisonga gani nga kumbafa akumbarani akuma barawe na pawa beyote ikini zezere no boyedu nukono gugune ngame wokanya bese nya were inike ko joru katuna kala kana arabia bo mi ko ina doni cheporo o ya doni cheporo makano karo we aida mun kanu kala ro garaje nga ko aro wala mun kanu ka kara ka arabia yo mali ba kini datu aro na arabia na ga mawuli ashindiro ro bo mi ko
ho ya do kuma ni poro ina do ni ya danga ko brenga marta bado do beni poro ni ambete go marta bada na kana ho everything na kana ho guri hane ja besinga saki ma yasiki dungo gane wuri ga misi koyo kan yare bozele do ne kiji kana gane rene ko teno guri zare hu zare kado ki ba kwara be na batani ani mandwa kurare bo ka chidu besinga me a sekere ye ki gani wa ye yombu a sekere chiponi iki jini wa kana gudure re zanga ayya wuri he chini nikini bari ka pipita amkan be wuri batani ya kana suguyo nikini ba kwara be ani ka tanani ya shinga ya jambo goduno ne ya be gwa panga me anaja pani kare bara meni gipanga ya namba me apeka pa afro ngama na tada da ba mko me mama ngasinya na vova baro muna tada de ki majaki me babero ki mafna ka shapa kuliro yo ngaka shapa kuliro ka afro me kama manyi wara kama manyi wara so gumona bari sha munyo ngamu bari no gwa bena mo yeyo na ni ngame mago manga da ko bro munyo te mukune kini jigu po bere ngame bukura baro kana honga jini basala do na rogo gengi ngaga ko bro mune amenga akana ilisa ko bro na ba hakina sa ikini 04 na ni kini aforo me kam dok mam poro mun kan yanga single mother mun kan limana mun kan manga wala kashidunga me ona manyi na manga ngame ona dunna uli pana ko investment kam doko poro mun ka dunga happy ogwa pala na ba mun ka claim geni amana do bank yo on kama ngawre kimanyi wala urongo gura kana tabana ina yawe na gia pakana bade hane ikini gipa ngaka na mbogude au baden na biachi agwa kuma duna ina ya yawe yaba mata heduro yimbirenga ogude we henga hade biatanga ango yawe amchigani aminga borhona gia pambarate do chine bada chine kana berani agwa brone kuro gingbi na an penga example matano ngame kana abro wa chane sina indiani kamo bingo yo rogo gwa pare te mo bingo ngame mangi werete ge rutani no vundo wulini na pe gene rutani ape indiani wuli no boye ya wuli an chine ngame gene ge culture yamba ha kusite ina roga chedo boyo ina risa kumboyo ina raka ge raka kashidunga me violence mo nyongo gulenga na gunga me tabana aya baro no boye na kana abro no boye na kana shino chini kamianga na abro no boye nga holite ya nga holite dabere kana dagba zanda kura abro kana nga we ni shina abro lakini gupamya pechi no nga me ani asedingo ka karaganga kana shinara ni nga me pomo nyiro ana me mukundunga nani kwa bayra gena ya abayra gena kana ba abro ro jingbina abayra gena kana hogwa abro yembo yo nga chairman hogwa pare pomo nyingoro mkununga matamna for chairman kino kina penga fukonga me yaki kumbo mina mangara wori kuparo do bana kumo mishidulere ginhana borona manga hatte abro no soko tukumo chako no burbo mbana mukakanyera ngera kana gumbula kisumu kuyakangera bana kurogba mukubi kumba shopping center gin pacho gudema ha miyo bingo jigana te ya marogo gude ya ma da ma dole chikoro ipara manga wala nina gin pana manga akuma kintna kagunda akuma kintna kama ngo hiyo ngogu hiyo nga pawo berebete humechiote gwapanana do koro yo shiberewete so shidunga gwapa akumba mbuno behenga agani akumba mina fresh pakana gani akuma me franga chipakura ngbatungate ni afranga chipakura ngbatungate bomiko minika afra kana chiparani na rakarani chipa oni gyo gwapa na mangarani kujimbi no wana rakano ogeni ambugodo nambusa rani kono kini mbusha koroni kono oguyo nga ade no oguyo nga akumba akuma nambu hane we ni anwa ngbere bakono beji humete uligene te pa humingite yela akuma kini sunche kini kazera guri ko zera begunde sanga me kan duza to nya denga kama nga ya pate bonko nabero panga bana ko bo ka duru kambu gwa nambu hane denga zat kama nga aya activities poro te bomko nino sunga ngolo ndu ngara ngeterengite ngawe wala he kama nyugo no gundo to walo ngaba mataboro ya na kuma nga victim ngaga gwa padu ko bromuno shishirane ngade ina baka da barade wena nga lakini kuma ka mbaka jaborani te de ni seni nga musedi kineli kwekuni na bunia ne kana ni seni kwekuni ki bangri ni ki ko boni ki ombamba na kya ko ri ni ne mbolika camera do akporo ya worko guda do akporo ya asekare na da were kuligu panga kana muni ne bangiro na bunia ne sanu shituna ke hi wala hege ni so bangiro a worgo he ni mangiro ikine ni basano lekine ikine ganga ta ko imano na ka do ni ka ya pamba ko borona ya pamba ko
gini teriga du kani sidika alianga shinalani nani kuchinta wala boro magba o gipare wele kumbate wala pa kumanga sabu minada kanduka na kwa Afrika yo chipo kupanga me kanduka yena giuli kumba yo minada kanduka na kona kanduka yena giuli de wala giuli kumba boro na ba pacho kurare bo ho mukune bigu panga me vura kini ka gbari za to awre kana mona nina mga gipare taba vura kini gbari cha awre nga wuri bangi sa kumba sa kana boro kyo kini na kamanga nina biapa shidunga go panamanga mono bi heno ngame akuma na complain panamanga bat boro hona gia pangba kumbate boro hona gia pangba kumbate ko boro muno boro hona gia pangba kumbate kanarani ni kamanga go panga go he manga sutura kabanda gani akumba kini kakragage pa obere kubaha kanarani ni kasogu pangame wana sungo kwaro wana ka anika bondo yo anike kragage pa obere kubaha ikitna ka actiberewe wa kumba aningaza ne kan asedi ka banda shinarani kana kushinarani ana ngina ni poroyo bamko gira naso na poroyo re go shino wa na so na wa mo bia gwara kama araka na ba mo gwa pare na mu mun me ka kragabe na mu kyame gipara wa bingo wore yani asedi mi asedi ngo kamanga karakan na buru shinene nzo ngo kushinarani ana re kinana poroyo kimgo gipanga me ka double wale ba zero wa gidulele mu madokumba kporo ni mando ni na arabia yo ni kikyo gummeno dungo ni ngaza ande fini haya bana kuragba kapo mongirana me kanani ke ka atend ko chiro ani tamanga pa kini bihe kini bigena he kuba me panga ngaru gutata bati gupa me apehe ngame me na apehe ngo oni gi ndo gwa pani na manga kono gwa pana mbusara nono gwa pana mbusa kumbano shichiga dunga gi duku bara kumbaele so miengo gini mwaka iruka pehete miengo mwaka iruka karugusa hate na tu gani akumbaya hate ngame kayese dinga kamana ngaka gunda ye iro ronde grand kese dingo ka kambukare gunde badene kese dingo ka bingo kuma matano ka penga fu kuma ngame yaki gipare mungire uri gipare na ora maybe mo ya kamera ko uri gini apoke mungi mie sedika mie sedika bena rogo yovunga mo bere ka ne roka karaga ga gani akumba me kubaha idu wogwa kumba na dumba tano poroyo so minika afra chale budun kona me jongoro ni ana me nigbenga hate minika anika afro guru kita address guri apare na upaka dumba boro ge email kana ho minika ma ge email ama shortlist panga me gupaka bara bena hachpogu shore and then niki aramene niki pehe niki kya fare ora niki email le nani so mikiru ki karaga patch paha bakare tamba na minika ye na abro ku studio yo kurare bo kumba goguni duna na da kabie nga jiredu wala budene bi nga wala na da ke ku studio no nga very welcome na kisumana anaki peke hena mo kano so ka frach paha all the time maybe shinke na wuri area potoni kuro organic community so bakare tamba chena abro sumuze zeleje tamba